Hoću da razmišljate malo i o ovim hadisima koji govore o vrijednosti nečega iz Kur'ana. Recimo, svi ste čuli za hadis da ko uči suru Kehf petkom da će ga Allah dželešanu sačuvati od Dedžala. Što je to pejgamber alejselam kazao? Vidite, ili ova, recimo, sura Mulk, ko učite ajete da će ga sačuvati od kaburskog azaba. Ali evo ova sura Kehf. Dedžal ima raznih tumačenja šta je to. I pejgamber ga opisuje. U Kur'anu nema spomena o njemu. Ne spominje ga Kur'an. Ali islamski učenjaci koji su malo više ovo produhovljeni, oni kažu to nije osoba. To je materijalizam. Koji će, jer je materializam slijep na jedno oko. On samo vidi ovaj svijet. Nema. Ja sam nedavno bio u Švajcarsku, prolazimo kroz Sloveniju, prolazimo kroz Austriju, kroz Njemačku, pa u Švajcarsku. Nijedno groblje nisam vidio. Nema, imaju oni groblje, ali nema, ne vidi se. Jer njima ne odgovara nešto da ih posjeća, da će umrijeti. Tako sklonjeno je to, uglavnom sve. Kod nas čim uđete u Bosnu, dočekao vas mezar. Jer u nas odmah se znao ovdje, i to je sad, uglavnom sad sređena mezarja, hvala Bogu. Ali dakle, kod nas je sasvim normalno da znamo da ćemo biti tu i onda da nećemo. Kod njih se nudi samo ovaj svijet. Dedžal kao materializam, dakle, on samo vidi ovaj svijet. Vidite, u ovoj suri Allah dželešanu priča nekoliko priča. Prvo priča o ovim mladićima iz pećine. Evo večeras su mladići ovdje. Sad ta pećina koju su oni sklonili, to je otprilike ono što je, dakle, ta duhovnost, to je vjera. Naša pećina za našu omladinu, za nas, to je naša vjera, da se u nju sklonimo. I onda da molimo Allah dželešanu ovo, vidite, evo, kazali smo kakve su pejgamberske dove, a on za omladinu kaže Allah dželešanu iz Evel Fitib ili Kefi, pa kalu Rabbena atna mila dunake rahmeten veheji lena mi nevrina rešara. A ovo veheji lena mi nevrina rešara, to je ovo, podari nam razboritost, dakle, ovo je muršid, recimo u sufizmu, muršid je onaj koji te vodi pravim putem, osoba koja te upućuje preko, naravno Bog upućuje, ali to sve ide preko ljudi, i pejgamber upućuje, i ovi imami upućuju, razumijete? To su muršidi, a ta irša, dakle, čovjek dok je mlad prepozna ono što je uputa, a ta pećina to je duhovnost, da se sklonimo od ovoga materializma u vjeru. I koliko treba godina, jel, oni su proveli 309 godina i ima tamo se to lijepo govori. Pa onda se govori o dva čovjeka koji su imali dvije bašče. I ovaj jedan, imali su bašče, i ovaj jedan od njih imao dvije bašče, a jedan nije imao nijedno. Tako se u Kur'anu spominje, ili je imao vrlo malo. I ovaj imao bašče i s jedne i s druge strane rijeke, imao usjeva razni, imao stokera, imao svega. I on kaže, vidi što je meni Bog podario, koju imaju inače bogataši i ljudi koji nisu od vjere. Oni smatraju, ako im je Bog dao na ovom svijetu, da će im Bog dati i na onom svijetu. A onda njemu ovaj dođe siromašni pa mu kaže, pa zar ti ne vjeruješ u Allaha dželešanu? Zašto nisi levla iz dehalte džennetike kulte mašallah? Zašto nisi kad si ušao u ovaj svoj vrt rekao mašallah? La havle ve la kuvvete illa billah. Znači, zašto nisi rekao maša? Zašto nisi povezao? Nego on govori, ja imam. Njih dvojica razgovaraju, on kao, ja imam usjev, imam bogatstvo, imam. Kaže im, možda će mene Allah dželešanu dati. A da tvoje, kaže, pogodi nestašica kiše, pogodi poplava, pogodi vatra. I stvarno tako se i desi. Šta ta priča govori? Dakle, sve što ovdje na dunjalku, što se dešava među nama, i ovo bogatstvo siroma, sve je to od Allaha dželešanu. Ovaj materializam koji nam dolazi, ili nam ne dolazi, dolazi nam zato što nam ga je Allah dželešanu dao, ali nam ga nije dao. Ne našom zaslugom, ne ono ko što je večeras evo Hafiz je učio u Kur'anu. Haza li, ovo je moje. Ili ko što je Karun govorio, ja sam ovo stekao. Ne, nego je Allah dželešanu nam daje ili nam ne daje. I to nas uči, dakle, po pitanju ovoga materializma. Sljedeća priča je o Musau i Hidru. Ona je vrlo karakteristična. Ona tačno govori da sve što se dešava je s Božjom određenjem. A ovaj Hidr, to vam je jedan duhovni čovjek
kojeg nije niko vidio osim Musa u to doba. I on izvršava Božje naređenje. I voze se lađom, kad se prešli na drugu stranu, on probuši lađu. Musa se čudi. Pa ubije dijete, Musa se čudi. Pa dođu u neko selo, da ih i ovi otjeraju iz tog sela, a on se ponovo vrati noći i poprave zid. Musa više ne može da izdrži, stalno postavlja pitanje šta je to. I onda on njemu objašnjava kako ovaj svijet funkcioniše. Dakle, vraćam vas na materializam. Mi stalno mislimo nešto je do nas. Kaže on, ova lađa, kaže, ona pripada siromašnim ljudima u ovome mjestu. Kaže, sad je vladar ovoga mjesta pokrenuo vojsku, hoće da napravi, hoće da uzma, kaže, sve lađe. I uzeo bi ovu lađu da je ja nisam probušio, a kaže, kad dođe do ovoga sela, neće naći lađu, on će otići, onda će seljan izvući taj brod i popravit će ga i nastavit će da radi. Što se tiče, kaže, djeteta, ovo je vrlo važno. Kaže, ovo dijete bi bilo loše, a njegovi su roditelji dobra. I kaže Allah Đelešanu da ne bi to dijete bilo iskušalo na neki način te dobre roditelje. Jer mi nikad ne znamo ako nam se desi neki smrtni slučaj zbog čega se on dešava. Nikad to ne znamo. Ali to je ovo o čemu vam govorim. Da iza svega, prije ili poslije svega stoji dragi Bog. Kaže, pa im Allah Đelešanu će im dati bolje. Jer bolje dijete od tog djeteta. A kaže ovo je vrlo važno također za ovaj zid. Kaže ovaj zid, وَاَمَلْ جِدَارُ تَكْيَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ fil Medine. A što se zida tiče, kaže, a to je Kur'an naravno govori, on pripada dvojici jetima, dva mala djeteta, gulama, jetima u ovom gradu. وَكْيَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا. A ispod tog zida je blago. A zid je bio naheren. I on su ga ispravili. Kaže, mi smo ga ispravili da bi ostao sačuvan taj zid, jer kaže وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا فَرَادَ رَبُّكَ يَبْلُغَا يَشُدَّهُمَا وَيَسْتَحْرِجَا كَنْزَهُمَا. I tvoj gospodar želi da oni odrastu i kad dođu u tu svoju njivu i da se pozabave oko tog ziba, da izvade to bogatstvo. Rahmete mir rabik. Božja milost. Vidite. Dakle, mi nekad imamo, neki nas uče da blago ovo zemaljsko nije Božja milost. Ovo kaže, jeste. Dakle, iz milosti Božje Bog hoće da im dadne te dukate. A zašto? Jer im je babo bio dobar. Vakjane je buhuma saliha. Njihov babo je bio dobar čovjek. I mi nekad nešto ne znamo što nam se dešava. Od čijega? Ne znaju ta djeca ništa o hidru. Ni će ikad saznat kad izvade to bogatstvo. On će samo doći tu. Ne znaju oni da je to njima dragi Bog zbog njihovog babi. Vidite, dakle, ova sura nas uči da sve, zato ona važna, zato je treba da je učimo, da se posjećamo, da sve što se dešava, iza svega i ispred svega je uzvišeni Allah Đelešanu.